Matul is-sena li għaddiet, 44 persuna neqsin mismieħ ibbenefikaw mis-servizzi ta' Deaf and Hard of Hearing Unit tal-Aġenzija Support. Din it-taqsima twaqfet lejn l-aħħar tal-2024 u bdiet opera s-sena l-oħra fejn bdiet toffri sessjonijiet tarfin, interventi individwali u anki żjierat fid-djar skont il-ħtiġijiet tal-persuni neqsin mismieħ u l-familji tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Support ispjega kif din it-taqsima twaqfet wara diskussjonijiet mal-komunità tal-persuni neqsin mismieħ u b'kollaborazzjoni ma' entitajiet ewlenin fosthom id-Deaf People Association Malta. Kien kelli diskussjonijiet magħhom u xtaqu li noħolqu unit speċifikament biex ikun hemm iżjed awareness fejn tidħol is-sign language, il-lingwa tas-sinjali bil-Malti, kif ukoll jingħata servizz lil partijiet differenti fl-Aġenzija u lil hemm minna anke ma' stakeholders oħrajn biex l-aċċessibilità permezz tal-lingwa tas-sinjali tkun qiegħda tissaħħaħ. L-Aġenzija Support qed tkompli tinvesti fit-taħriġ tal-professjonisti biex il-komunikazzjoni ma' din il-komunità issir aktar effettiva. U propju għalhekk social workers, occupational therapists, membri tal-management u professjonisti oħrajn tal-Aġenzija attendew sessjoni ta' taħriġ dwar il-lingwa tas-sinjali Maltija u l-kultura tal-persuni neqsin mismieħ. Today we organised a session for professionals working at Agencia Support where we introduced them to basic Maltese sign language, so that when deaf and hard of hearing persons need to access services at Agencia Support, everybody feels more comfortable and the environment is more inclusive. Waqt żjara f'din is-sessjoni ta' taħriġ, il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li l-komunikazzjoni aċċessibbli hija l-pedament ta' inklużjoni vera. Żiedet li fil-ġimgħat li ġejjin se jitnieda proġett nazzjonali ta' filmati osra online biex ikompli jinxteret l-arfien dwar il-lingwa tas-sinjali Maltija u l-importanza li s-soċjetà tkun aktar aċċessibbli għal kulħadd. Kull ċittadin ikollu l-opportunità li jitgħallem din il-lingwa 5 sekondi kuljum biex kulħadd ikollu ċans li jitgħallem kliem bażiku bil-lingwa tas-sinjali. Illum id-Deaf and Hard of Hearing Unit taħdem mill-qrib ma' CRPD, mal-Kunsill tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija u mal-Fondazzjoni għall-Innovazzjoni fit-Teknoloġija Assistiva biex tkompli saħħaħ l-aċċessibilità u l-inklużjoni permezz ta' servizzi u teknoloġija assistiva.